rukomeye ndetse ikaba yahinduye ingamba ubu tuvugana ku mupaka utandukanye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. M23 ikoze amateka ndetse iharunze intwaro nyinshi izazindi izisa n'ibisasu mu rwikangurwa ruri guturuka i Bujumbura yateranye ubungubu magingaya birakaze ndetse birakomeye cyane urugamba rusubiye ububise. No muroko informa neza over uri muri teritwari ya Uvira hari maze iminsi habera imirwano ikomeye, aragaragaza uko umutekano uhagaze, aratubwira ndetse akatwereka ishusho y'ibikugenda biba. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi, mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2025 neza Fardc ikomeje operation mu bice bitandukanye zegereye Uvira ndetse undercover zacu ndetse na za roko foma ziratubwira ndetse zikatwereka uburyo ki urugamba ruhagaze, zikatubwira neza ko FRDC ikomeje kuzengurutsa drone mu bice bitandukanye. Roko informa ziri muri mimwenga ziratugaragaza uburyo ki drone zaraye zizenguruka ifizi, drone zifite ikoranabuhanga ridasanzwe bigaragara ko ziri kuneka ndetse zikamenya uburyo M23 mu masaha y'ijoro ikora ibijyanye no kwimura munition ndetse no kumenya hari munition yabo kugira bazabone uko bahatera mu buryo bwa precision strike bakoresheje indege. Ni mu gihe kandi nkuko bigaragara undercover muri twirwaneho ziratwereka uburyo kinabo bamaze kuvumbura amayeri yose ari gukoreshwa mu rwego rwo kugira ngo birinde ibi bitero za FRDC. Undercover zo muri FRDC ndetse na bamwe mu bakora muri GD bo baragaragaza uburyo ki ku mirongo imbere y'urugamba haje urwikekwe rukomeye. Biravugwa ko M23 hari abakomanda iri kugura bo muri FRDC kugira ngo babashe kuba batanga ibice bitandukanye, harimo n'ibaraka. Hakomeje kugenda hagaragara kaduruvayo gakomeye hagati y'abazarendo na FRDC, aho bivugwa ko hari abazarendo na FRDC bahawe amafaranga kugira ngo bateze akajagari maze M23 izinjire muri ibi bice itarwanye. Ni mu gihe kandi binavugwa ko kuri ubu muri Palais de la Nation ndetse no muri Etat Major naho hakomeje kugenda hategurwa ibidasanzwe zo kugura bamwe mu ba M23 kugira ngo nabo bazabashe gukora ibijyanye na repris stratégique ndetse na repris tactique cyase banakore total withdraw maze FRDC yisubiza ibice bigaragara nk'intsinzi ikomeye kuba FRDC ni diru y'amafaranga iri kugenda ivuza ubuhuha muri intambara nk'uko bigaragara. Diru ziri gupangwa mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bivugwa ko abakora mu nzego ziperereza GD ntabwo baryama ntibagoye kana makuru menshi tugiye kugarukaho mu buryo buramvuye. Muve hahandi muze ngato basikirize ibigenda biba mu buryo bwa nyabwo budafite aho bubogamiwe, amakuru aba yatunganyijwe ndetse agakusanywa n'itsinda rigari riyakurikirana ndetse rikinjira hose rikamenya ibiri kugenda biba. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko informa wacu uri mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ugiye kutubwira kandi hano imbere yanjye mfite n'amakuru akomeye undercovers yaba muri za M23 ndetse na za undercovers zacu ziri muri FRDC zamaze kuduha. Ni muzero turebera hamwe uri kugenda biba, ariko muri aka kanya reka twakire Roko informa wacu atubwire ibiri kugenda biba. Bwana Safari waramutse neza? Mwaramutse. Bwana Safari rero tudatinze nabivuze mu mfunyapfunyo, ndagira ngo rero uramvure ntacyo nkubajije utangire uyasasangura utubwire ibiri kugenda biba. Muri iki gitondo ubwoba ni bwose muri ibi bice byagiye bifatwa n'inyeshyamba za M23. Yego. Nkuko nari nabikubwiye udusantere tumwe na tumwe abaturage ntibari batangira kutwinjiramo, ubwoba buracyari bwose. Yego.
ariko igitunguranye ndetse giteye n'ubwoba maginga ya uburyo wa 23 ifite urwikango rukomeye. Urwikango rw'iki? Urwikango rukomeye cyane maginga ya ku mupaka uhuza n'igihugu cy'u Burundi. Yego, ubwo n'ubwoba bw'ibitero se cyangwa n'ibindi bindi? N'ubwoba bw'ibitero karundura bivugwa ko ingabo zari ziri mu ntara ya Bujumbura zaba zishaka kongera gutera ibitero shuma, ndetse n'uburyo urwikanga ari rwose nyuma yaho ingabo zimaze iminsi z'u Burundi ziri mu myitozo karundura mu kurashisha imbunda ziremereye. Yego. Ubwoba rero ikibutera cyane ni ihuriro rya Fardc rikomeje kugenda rikora udutero shuma dutera ubwoba. Muri make nari nakubwiye ko byaba ari nk'uburyo bwo gushotora kugira ngo barebe ko 23 iri maso. Yego. Ni naho mu bice bigiye bitandukanye by'iside Kivu, aho nabashije kugera, naho nabashije kugenda mvugana n'abantu dukomunikana. Yego. Ingabo za Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi ziracyari mu bice bigiye bitandukanye. Nko muri Plateau hari uduce tumwe na tumwe ingabo zigiye zikirimo. Nakubwiye uburyo ki habaye igitero cy'indege mu Minembwe. Yego, waranambwiye ko mu ijoro n'ubundi harage undercover zacu ziri hariya muri Fizi zari zarayizitubwiye ko n'ubundi hari indege ku isaha ya 8 yazengurukaga zigera kuri enye zizenguruka ikirere. Niko bimeze rwose nk'uko nabigutangarije maginga ya indege nizo zisa nkaho zikontorora iki kiyaga cya Tanganyika. Yego. Ni mu gihe na za Karemi n'ubundi ihuriro rya Fardc ariho riri, ndetse baryamiye amajanja kuko nakubwiye ko ariho nyuma y'uko 23 ifata umujyi wa Uvira ariho ihuriro rya Fardc ryahise ryirundira. Yego. Ariko igitero ubwoba gikomeye cyane ni uburyo 23 yarundanyije ibitwaro karundura ku mipaka. Yego. Bya bitwaro bitari ibyo kurwana, ahubwo bya bitwaro bifata ibikomporo cyangwa amasasu. Ubwo bifite uburyo bwo kumira ibisasu? Ni uburyo bwo kugira ngo ibisasu bituruka za Bujumbura, za Cibitoke, za hehe hose. Yego. Ziryo zibisamira hejuru. Urumva ntabwo ubwo nkatwe turi kuri tere ubwoba ntabwo bwabura impamvu cyane, ndetse n'imbano bitewe n'uko 23 ifite ubutasi karundura. Yego. Urumva ko twaba twiteze impinduramatwara ku ihuriro rya Fardc ndetse n'igisirikare cy'ingabo z'u Burundi bakomeje imyiteguro ikomeye cyane. Yego. Ni mu gihe ibi byose biri kuba 23 ikomeje kugenda ishaka gusatira gufata utundi duce, isanga amateritwari yose haba muri teritwari ya Fizi ndetse no mu ntara no mu ntara ya Tanganyika. Yego. Aho gahunda ya 23 ishaka gukomeza igenda za Katanga hose ikigarurira ibice. Yego. Nibwo bwoba rero bw'ihuriro rya Fardc bakomeje kugenda bategura gahunda y'uburyo ki bakora withdraw kugira ngo barebere hamwe uburyo bahasha izi nyeshyamba za 23. Bwana Safari rero ndagira ngo wenda utubwire, biri kuvugwa ko 23 yabiri gukora deals yo kugira ngo iteze akavuye muri Fardc Baraka, aho abazarenda ubwabo batangiye kugenda basubiranamo. Aya makuru undercover zanjye zampaye ziri Baraka, urayavuga wiki? Hari icyo yaziho? Ndumva narigeze nabikubwiraho abazarendo. Yego. Bashinze ingabo za Fardc ko bo basa naho bakorana na 23. Ni urwikekwe nyine no kudahuza kw'ingabo. Yego.
byagiye bigaragara ntabwo ari ukuvuga ko bigaragaye muri aka gace ka Kivu ahubwo na meru byigeze kuvugwamo ndetse biranagaragara ko Fardc yaba itererana abawazarendo ndetse n'ihuriro muri rusange, ariko ibigaragara byo yego mama 23 ifite ubutasi karundura hari n'ibyo utaruzi nari navuze ko ndibukubwiremo. yego bitubwire bwana Safari. mu ngabo n'ubundi mama 23 yagiye irekuza z'abarundi, hari ingabo zikomeye cyane z'abofisiye n'ubundi mama 23 yasigaranye. Bishoboka ko nabo bari mu buryo bwo kugira ngo bafashe iyi mama 23 mu gukomeza kwavansa muri ibi bice bigiye bitandukanye. Birashoboka ko rero yego no muri Fardc harimo abasirikare bakomeye nyine nk'uko byagiye bigaragara mu tundi duce, yego bashobora kuba bashaka kwiyunga kuri mama 23 bitewe n'uko mama 23 bivugwa ko aho igeze itanga umutekano abaturage bagatuza bagatuzeza. yego nicyo kintu gikomeye cyane ndetse cyatumye ku mpande zombi habaho urwikanga rukomeye haba kuri mama 23 yego ndetse n'ingabo z'Uburundi ziri kuri misi ikomeye cyane yego yo kureba buryo ki bafata umujyi wa Uvira, kuko ubu misi ikomeye cyane nuko bagomba gufata Uvira kuko ibintu byakomeye cyane nyuma yaho basa nkaho bafitiye intara ya Bujumbura bitewe n'uko muri uyu mujyi wa Uvira niwo uva ibintu byose bigira icyo bifasha iyi ntara ya Bujumbura. Urumva rero bari kuri misi ikomeye cyane ndetse yego bishobora kuba twakwitega intambara karundura ishobora kurenza mu ntambara zose zagiye ziba muri ibi bice bigiye bitandukanye. naho situwasiyo Baraka, amafoto andakava zizampaye aragaragaza abaturage burira amato bahunga berekeza i Burundi. Mu by'ukuri turaza kwitega iki Baraka? Ibaraka turayitega iki bwana Safari? Nkuko nabikubwiye n'ubundi nyuma yaho abasirikare bose bagiye basubira inyuma, yego abagiye bamanuka muri ibyo bice bitewe n'uko hari icyo bari bagamije ndetse bashaka uburyo ki bareba uburyo batekinga kava, yego ariko magingo ya nyine kubera ibiri kugenda biba indege zikora umutekano ndetse n'imyitozo bidasubirwaho, ababaza rero bo nta mikino mu duce tugiye dutandukanye bo urusasu ruravuza ibihuha. yego ubwo birumvikana ko nyine umuturage wamaze kuvumbura uko ibintu bimeze ari gucaho, ari kugenda afata utwamushye kugira ngo arebe aho ibintu bigana. Magingo icyo nanjye nakubwira cyo yego ni uko ibintu bitoroshye nubwo benshi bakomeje kugenda batangaza batazi ko gahunda zifashe. Nk'ubu hari umutambukanyi wamamagaye ambwira ko bari kubyina intsinzi y'uko mama 23 yagiye gufata ibice byose. yego abatari kuri tere bafite ikibazo gikomeye cyane ndetse barasa nkaho birengagije ko Fardc ifite abafatanyabikorwa bakomeye cyane. Nk'uko nakubwiye ko magingo ya ingabo zaturutse mu Bubiligi arizo zahaye imyitozo ikomeye igisirikare cy'i Burundi. yego nibwo bwoba bukomeye cyane bitewe n'uko imyitozo ikomeye kandi noneho mama 23 nubwo bizi yuko ibihuriro bya Fardc rifite intwaro karundura, yego bishobora guteza
imvururu ndetse n'akaduruvayi bitewe n'uko iri huriro rya Fardc iyo ryinjiye mu rugamba ntacyo ryitaho bitewe n'uko rikoresha amakompora ndetse n'amasikoyi n'amadrone n'arasa bigahungabanya umutekano w'abaturage ndetse muri ibyo bitero bikagenda bihitana abaturage batari bake. Yego, ibyo rero nibyo nshingiraho ko ndetse n'undi uwo ari we wese yashingiraho byo kuba abaturage bafata utwamushe bakareba uko gahunda zifashe magingo aya. kugeza ubu biri kuvugwa ko i Burundi hashobora kuba hari gutangirwa imyitozo ikomeye no kuri bamwe mu bakomando ba Fardc. Bwana Safari, ibi byo bihagaze gute by'imyitozo ndetse n'inkunga ikomeye biri kugirwamo uruhare n'Ububirigi? Njyewe nabikubwiyeho ndumva atari ubwa mbere nabikubwiye. Yego, kuva imirwano yakura mu buryo bukomeye yubuye ku itariki ya mbere y'uku kwezi. yego, n'ubundi imyitozo nibwo yubuye kandi ntiyigeze ihagarara. Ari nacyo cyatumye abaturage ku busatire bugiye butandukanye hafi no ku mipaka. yego, uvuye kuri plateau ya Ruzizi ukuza ugana Uvira. yego, nakubwiye ko udusatire tumwe na tumwe hari aho ugera ugasanga nta muturage n'umwe uhari. yego, bitewe n'urusaku rw'imbunda ziremereye ziba ziri hakurya mu gihugu cy'u Burundi. yego, ibyo rero imyitozo yo magingo iracyakomeje kandi ikomeye. yego, kuko abenshi bazi yuko n'ubundi hari n'abatangaza ko habaye nk'irasana bitewe no kumva iyo myitozo. abenshi bari gutangaza ko intambara ikomeje kandi ikomeye, ariko mu bigaragara niyo myitozo abenshi bari kwikanga. yego, niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ntabwo byoroshye bitewe n'iyo myitozo imaze iminsi ikorerwa muri ibyo bice. nakubwiye situation force yaturutse i Kinshasa. yego, amagingo ya nigeze ikandagira muri ibi bice bya Kivu. yego, ndetse nta nubwo byigeze bitangazwa ko cyangwa ku maradiyo yo muri ibi bice bya Kivu wenda ngo bitangaje ko iyi special force yari yaje gutanga umusambi y'abasubiye i Kinshasa. Bumva yari yavuye i Kinshasa iruhukira Bujumbura kugeza amagingo aya ntawari wamenya aho iyo special force yerekeje. ubwo ugenekereje ushobora gusanga nyine baragiye gutozanywa n'ubundi n'igisirikare cy'i Burundi. yego, niyo mpamvu iyo myitozo yo bidasubirwaho ikomeje kandi bisa nkaho byahinduye isura magingo aya haba ku mpande zombi. 23 iryamiye amajanja ariko ubwoba ni bwose. yego, ni mu gihe n'ubundi ikirere ubu tuvugana ikirere kirafunze cy'Ibujumbura kigana Bujumbura. cyafunzwe ku zihe mvo? Hari abavuga bati indege n'ubundi iyo zijya kurandinga rimwe na rimwe hari izanyuraga mu kirere cya Uvira bakavuga ko batayize. ubundi nkawe nka roko infoma umenyereye ibyo bice uratubwira ko impamvu nyirizina yaba yaratumye ibi byose biba ari igihe, Bwana Safari? ibyo ni ibivugwa ariko ubu sinzi ikibuga cya internationali cyagira rodari bibaho se. yego, ibyo ni ibivugwa. ikibitera ni ikibazo cy'umutekano muke ndetse n'ubwikamo ku mpande zombi. nicyo nakubwiye kuko n'ubundi yego, izaturuka Uvira hari n'izica mu zindi nce nko hafi no ku mupaka wa Tanzania naho ziraningirayo zikagwa ku kibuga. yego, ikibitera rero ni ukubera umutekano mukeya utagize nyine utizewe, udatekanye ku buryo nyine bikomeje kugenda muri izo ndege ziguruka. bamwe bakomeje kugira ubwoba bavuga ati
nubwo bumva nyine bakorana n'ihuriro rya Fardc ndetse n'igisirikare cya Bujumbura. Yego. Bose bari kurwikanga bitewe n'uko bavuga ngo ese twaba turi gufasha aba Fardc kandi mu Fardc harimo abamama 23 tukirahuriraho amakara ashyushye nk'uko nagiye mbigutangariza aho aba Fardc bahungiye i Burundi bagiye bamburwa intwaro. Yego. Ni gute se umugenzi wawe wamwishisha ukumva yuko ibintu bidakomeye? Niyo mpamvu magingo ya ibyo byose biri kugenda biba. Yego. Igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba bukomeye cyane ndetse byatumye bihagurutsa bamwe muri bo nyuma yaho bamenye ko abaofisiye benshi bagera kuri 11 bagumanye na mama 23. Yego. Ubwo urumva ko n'ubundi bikomeje kugenda bigorana ndetse usibye n'abo ofisiye harimo aba Fardc bagiye biyunga kuri mama 23. Urumva rero ubwoba ni bwose, icyo nakubwira cyo ni umuriro. Yego. Naho Bwana Safari, hari ibyo utatubwiye neza, ngira ngo niba ubinyemereye wongere ubitubwire. Ibijyanye n'ibyo bitwara watubwiye bimira ibisasu byo bizashyizwe he, bizazanwe ryari, biri kugenzurwa nande? Nk'uko nabikubwiye nyine ni ku mupaka uhuza leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi. Bikaba biri ku ruhande rwande rw'u Burundi? Biri ku ruhande nyine rwa Kongo, kubera ko nakubwiye gutangarije ko mama 23 yari iri gucunga umutekano nyine ku mipaka ndetse barebana n'abarundi maco kwa maco. Yego. Ariko magingo ya nyine hakozwe iyo change bekaba ibyo bitwaro nyine bishobora gufata ibisasu bitagiye guhungabanya umutekano w'abaturage muri rusange. Ibyo byashyizweho na mama 23. Ubwo navuga ko ari uburyo bw'ubwirinzi ndetse nyuma y'aho abaturage bakomeje kugira urwikango bitewe niyo myitozo ikomeye, kuko imyitozo iri hakurya i Burundi. Yego. Iteye ubwoba cyane, wagira ngo ni urugamba ruteye ubwoba, kubera yuko bari kwiga kurashisha imbunda ziremereye ndetse no kurekura amabombe. Yego. Ubwo rero ari nayo mpamvu ikomeye nakubwiye ko abaturage muri utu duce twegereye ku mipaka, udusantire tumwe na tumwe. Yego. Nk'agasantire ka Sangeho naho uragera ugasanga nta muntu. Udusantire twinshi na twinshi uratugeramo ukagira ngo nta bantu badutuye. Byatangiye kwibonekeza ryari byo kuvuga ko muri izo centers abaturage bamaze kuba bahunga? Ntabwo ari ukuvuga ngo byatangiye kuvugwa nyuma y'aho n'ubundi mama 23 irwaniye muri Sange yerekeza Uvira. Yego. Ndetse bikagenda bigaragara yuko abasirikare b'u Burundi bashize barunze ku mipaka yaho abasirikare benshi. Yego. Nibwo abaturage bagize urwikango, bamwe baba bari mu nzu, abandi bagiye bahunga, ariko nyine nta muvuma nubwo benshi kereka mu duce tumwe na tumwe nagiye nkubwira, ndumva narabikubwiyeho. Yego. Ariko n'ubundi nuko byari bimeze, abaturage ntabwo bari bakagiye muri mudu nziza, kereka nko mu duce twa Kamanyola aho abayobozi ba mama 23 bageze bagatanga ihumure ndetse na za Ruvunge. Yego. Ariko mu tundi dusantre tugiye dutandukanye rwose abaturage baracyafite ubwoba kubera kumva iyo myitozo ihambaye iri gukorerwa hakurya i Burundi.
Magana Safari urakoze cyane rwose, duhaye ibyo biri kuba ndetse n'ibigezwe byose turabimenye. Reka dusoreze ngabo umwanya ubwo uraza kongera utugere noneho no mu bice byegereye Ibaraka n'ibikunda naho utubere roko informa ugende utugezaho covers zose zibiri kugenda biba. Ngo ndahabaye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha, reka tubashimire cyane dusoreze ngaha. Shonde sabono dukurikiye bwa mbere maze ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Travista.